Cela ukuthi sicela sicela umhlangano bekunene quickly and very fast indeed. My introductions, chairperson wale committee le eTago, Wamakagula, senator. Oh, asiqale ngemthandazo. Asiqale ngemthandazo. Ngicela sente njalo bekunene. uNkulunkulu umnikati wemandla onke siyathandaza ukuthi lo msebenzi le sitowenda lomuhla la committee ube phasi kwesandla sakho uphakamise lidumo kuwe uze kuhlonipheke inkosi kusitakale nesizwe samaSwati lo usucela egameni laJesu Kristu amen. Siyabonga ke bekunene nemukela nonke sisho nekusho sikhatsi asinaso sishaya tihloko sibili sesiyimbinjwa ngeminye imisebenzi yelive tiko sihlale sisebenta ngalo sisebenta nalo ngoba siye sifune ukuthi minister singakavali kube khona la kushoko naye ngako ke timbunga nasinjuba vele sawuqala ngani nibuta imibuzo bengingayibuta kunayo imali lesinike lesitoyikhulumisa letawuphakelwa litiko recurrent 274,534,938 bathi kude lutho ke lokungaba kuchuba imisebenzi lemkhulu capital expenditure shothi ngiloko lebato briefa ngako ukuthi kuhamba njani sibabute kuko. Now, without any further waste of time, quick introductions. Ngala ekuqaleni sinembunga lehloniphekile Lorraine Nxumalo, phindze kube nembunga lehloniphekile Chief Mntwana Nkosi Mphathwa, kube nembunga lehloniphekile inkosikazi Gelane, bese kuba nembunga lehloniphekile Sicelo Dlamini. Asishaye nduna nawo ushaye ngalapho quickly noma unika PS asitshele kutobuto baluli. Ngibonge sihlalo lohloniphekile. Angicela ngokutethula libito lami ngimabulala ngakamaseko ngichamuke eMaphalaleni lamhla nginguminister lotabe amele litiko la Home Affairs sihlalo lohloniphekile. Sihlalo lohloniphekile in the interest of time bengicela nje ukuthi kumbe ningababuka namhla ngivele ngingene ekhathi ngende preamble ngilendvama kusebenta nabo sihlalo ngaphandle nakuthi uyafuna kuphindze kuweva emavi abo njengoba uphawulile ukuthi kunemsebenzi omnyaleso ugijimela kusihlalo. As chairman introductions, Minister, siyabonga suggestion. Siyabonga sihlalo. Ngela siyajabulela ilungile ukuthi nje ayizivumele. Siyabonga sihlalo ngicela ukuthi ngidonatisho ngomunye ngobe kunalabasha kumbe labakhona. Enqala ngekabakhumbule kahle PS. Siyabonga sihlalo. Siyabonga sihlalo sihloniphekile libito lami Nhlanhla Nxumalo PS eDolta sekhaya.
Siyabonga sihlalo libito lami ngingugu Shabang Ncumalo mabhalane lomncane etiko letasekhaya. Ngiyavusela kuwe Chairperson netimbonga letihloniphekile. Libito lami ngumthokozisi Ngodlamini, Chief Immigration Officer Home Affairs. Siyabonga Chair. Siyavusela Chairperson nato timbonga ligama lami nginguLomachawe Dlamini, Deputy National Civil Registrar. Siyabonga sihlalo libito lami ngingizanele Mlambo, Commissioner for Refugees. Sivusele sihlalo kanye netimbonga. Libito lami ngisandile ngakwaMazibuko Sibongo, Deputy Chief Immigration Officer. Ngivusele sihlalo letimbonga. Libito lami nginguHlanhla kaDlamini, loluleka litiko kunetemtsetfo. Siyavusela sihlalo netimbonga libito lami ngumlando ngokaDlamini, Communications Connectico. Sivusele sihlalo libito lami ngingiphathizo ngakaHlatshwako under Civil Registration Department. Sivusele sihlalo netimbonga letihloniphekile. Libito lami ngingitengetile Dlamini, ngingu-Regional Civil Registrar eShiselweni. Siyavusela sihlalo libito lami nginguNontsikelelo Ngwenya, Regional Hoho. Siyavusela sihlalo netimbonga lehloniphekile. Libito lami nginguNompumelelo Ngwakamanana, Regional Civil Registrar Lubombo. Siyavusela sihlalo. Siyavusela sihlalo ligama lami ngingitengetile ngokaDlamini, Principal Accountant welitiko. Sivusele sihlalo libito lami nginguBusiwe Dlamini, Senior Immigration Officer wakaManzini Region. Siyavusela sihlalo libito lami nguzalele gama Senior Immigration Officer Lubombo. Sivusele sihlalo netimbonga tonke. Libito lami ngingilakhe ngwakaMasuku, ngibuye kubakhuseli Malinza. Ngivusele sihlalo nemalunga timbonga lahloniphekile. Libito lami ngingigezani ngwakamkhondo, Principal Immigration Officer. Asibonge ke lapho la ngakasencele sami nginonhlanhla Shabangu mabhalane wethu ngala ngaka writing 17 Hlophe lesibambe naye lesibambe sisanelwe naye kulomsebenzi ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicele wena Nduna ngiyathi uphethe umbhukudu lapho manje wentile nje we summarize. Siyabonga sihlalo lohloniphekile. Sibongele timbonga lengime phambi kwato. Sibonga ukuthi likhona litiko from PS kuya kulabanye labangendansi sihlalo. Honorable Chairperson, angicela ngokuveta nje ukuthi kuyintokozo ekutheni ngithole lelithuba ngimelele umntwana eNkosi Lindiwe lo Minister waka Home Affairs lo ngekho eveni ngetindzaba temsebenti. Ekutheni kube ngemike lo taweni da umsebenti wakhe kulolusuku lalamuhla sihlalo lohloniphekile. Sihlalo njengoba sowushito sowuphawulile angeke ngibe mdze ngicela nje ukuthatha ngiyithathe etulu kepha ke hayi ukuthi nginyanyalade ivakale esiveni live lonke sihlalo lohloniphekile. Ngitawucala ngokuyifundza ngesiNgisimane imfishane sihlalo. So Honorable Chairperson, members of the Portfolio Committee for Home Affairs, alternate members of the Portfolio Committee, officials from the Ministry, ladies and gentlemen, angivusele nonke maswati lamahle ekuseni sila esinet lamuhla. Chairperson,
Let me start by presenting the financial position of the Ministry for the financial year ending 31st March 2026. Our recurrent budget is 170,915,057 emalangeni sihlalo. I-released budget kwaba 167,790,373 sihlalo lohloniphekile. However, sihlalo utawuphinda ubona ukuthi ngendansi ukuthi there is a recurrent expenditure yet bese ngivedile ukuthi ekuqaleni sithi 170 million. So why 216 recurrent is 216 recurrent expenditure sihlalo lohloniphekile? It's because kwase kuba ne supplementary during the course of the year. Lapho khona the ministry received 49 million. Sihlalo kwase kuyayiphusha ke i-budget it's 216 for recurrent expenditure and 20 million for capital expenditure. Sihlalo lohloniphekile. The increase in the expenditure sihlalo is due to a supplementary budget that the ministry received to cater for professional services expenses for national events and celebrations, as well as some areas that had been accumulated. CTA personnel costs, drugs, and professional services have incurred over expenditure slab. This is due to the increase in the hire of buses and vehicles used during national events and the mopping exercise. Payments are underway for line items reflecting under expenditure such as travel and communication. Sihlalo kwenda nje isummary kule bese ngivedile ukuthi sitholile i-supplementary sihlalo and lokwenda ukuthi sithole supplementary it's because of professional services expenses lokufaka ekhathi imigidvo lebamkhulu elive national events kanye nema celebrations sihlalo lohloniphekile. Kungaba kuveta ukuthi sihlalo nonke nibofakazi ekutheni inombolo emgidweni yelive laseSwatini yenyuke isezingeni lesingadi kokuthi ngabe impela sagcina sihenglisha kanjani. Yebo leti nombolo letinkulu kangaka inombolo letinhle 11 futhi letikhombisako ukuthi eMaswati ngeMaswati eMaswati lokungekwawo ayakuthanda sihlalo akafuni ukuthumela wonke umuntu uyaphuma. So utakhonza ukuthi ke ibudget lebesinayo maybe besithi kumbe maphala le la ngiqhamuka khona ibhansi itawu ukutama 3 but ukhanza ukuthi leti nombolo dinkulu kakhulu kutagcina kwemabhansi lale kubo 6 kuya kubo 8. So hence we accumulated an over expenditure sihlalo lohloniphekile and hence sagcina sifuna i-supplementary budget lesayithola ke le reflector lo 49 million sihlalo lohloniphekile. Kunemsebenzi ke lomkhulu njengoba uhulumende usukume uyagijima ukunkwemothi ngokuthunywa makhosi emhlaba. Siyagijima sithi kasivele ngenkundla sivele ngisho ngemphakathi lapho khona senda khona i-mopping exercise. Siye sibatholeke labanye ngikhanze ukuthi abana certificate dekutalwa labanye bethe ngisho ne-certificate dokuthathwa kanti leto certificate leto tibese tibamgcokwa emntwini sihlalo asaphila kulomhlaba sihlalo lohloniphekile. So utakhanda ukuthi sowushonile babe make kuthiwa kude certificate sekuba inkinga ukuthi sesisebenta kanjani kuya embili. Sokwenda ke ukuthi kugijinywa kube bofakazi labanengi ukhanda ukuthi yancane ubufakazi abatholakala kahle sihlalo sokusho ngathi ke litiko kalisebenzi. Hence sadecide ukuthi asihambe ngemphakathi sendele mopping exercise nayo ke ngiyele contributile sihlalo to over expenditure sihlalo lohloniphekile. Under expenditure sihlalo ngithi ke kusekhona ke ma line items la reflector under expenditure such as the travel and communication sihlalo kepha kakusho ukuthi le mali asinoyisebenzisa yini sihlalo itagcina isebente yonke uma kuphela lo mnyaka lesikuwo sihlalo.
The capital project, njengoba ngishilo ukuthi sithola imali enganga 20 million for capex. Yona sikhonile kuyisebenzisa 100%. Sihlalo, it was mainly for developing e-visa and e-permits system sihlalo lohloniphekile, because bekunokukhala kokuthi awulive laseSwatini selisalele emuva. Sibonga ke yona ke iSenet lesibambisile ekutheni imali tigcine tiphasile njengalo 20 million to develop lama systems singasalele emuva silivela kangwane wokuthi vele kufuna uphase physical passport ngaso sonke isikhathi nabo visa now apply kubite usuvele utravel kumbe uze uyofika ko Mozambique kodwa letinto sale sikwenda ngecophesha ngiyabekisa sihlalo lohloniphekile kube nalabo e-visa lotavele nje ukuproduce noma ukusende usangefiki nokufika kuleyo ndzawo loya kuyo sihlalo lohloniphekile kube sekwendiwe ngelizinga lelisetulu ngokusebenzisa i-technology. I-revenue collected sihlalo ngithi kangivete ukuthi ikhona imali sitholile in the third quarter it increased by 7.84% compared to the second quarter. Permits remain the largest contributor to the revenue, maintaining stable and consistent growth. Citizenship shows an exceptional increase due to an increase in certificates issued in the third quarter compared to the previous quarters. Revenue from travel documents normalized with an increase in the third quarter after a slight decline in the second quarter. Kungaba kuveta nje ukuthi cha sihlalo vele imali yenyukanyukile ikakhulu yendiwe nguloku processor ama permits citizenship kusho imvumo kuba liswati and sihlalo lohloniphekile kwaphindze lokunye lokwente ukuthi ikhule ma travel documents lesikholile kuwathengisa abe inombolo lesetulu compared to the other quarters sihlalo lohloniphekile. Vital events registration uptake. The mopping exercise has concluded in the Howo and has been concluded in the Howo and Manzini regions. A total of 10,681 beds were registered in the Manzini region and 9,728 beds were registered in the whole region. As the mopping exercise has concluded, the ministry has already started average programs to provide birth registration services on demand. Kungaba uveta sihlalo ukuthi kulolu hlelo vele lale mopping exercise sikhonele ukuthi kamanzini sibuye netinombolo letinhle lemaswati bokhanzathi timpepha letimqokwa kufanele abe nato nakasaphila a7 kamanzini nje alone is 10,681 labo nje labatelwa bese kuthi kaHhohho it's 728 sihlalo akusho ukuthi sihambe kulama regions la kuphela prior sike sahamba kulama regions lamanye la njengabo Shiselweni nabo Lubombo sihlalo lapho khona safike nakhona sa captureisha tinombolo letinhle kakhulu. Le program lesihlalo isetinhlitweni temaswati ayithokotela kakhulu ukuthi athole ama services dudane etinkhundleni lapho aphila khona. Lokusho ukuthi kudaftela kahle kule decentralization lesolo sikhuluma ngayo sihlalo lohloniphekile and nakulo nkwe mandate sihlalo lokusivela kasigijime sifike esiveni hulumende akefike ebantwini bantu abangakhinyabeteki basafuna lolo sito lokufanele bagcine balitholile. Honorable Chairperson, closing of the tape, yes. The statistics for the current birth registration in the hospital-based service centers is showing significant improvement. Isibhedlela nje saseNazarene registered 651 new beds in the third quarter, followed by Hlatikulu Government Hospital with 586. Sihlalo bese lokunye lokwenta ukuthi bantu sigcine sesiwenza mopping exercise ukuthi kuphunyuka la etibhedlela
kanti banalo lonke lo hlelo lokuthi bangarejistwa nakadala umntwana vele register and kuba cheap kanti nasotamlanzelela sekuba netindleko lokhanza ukuthi without i-attractor sihlalo njengoba bese sikhuluma nangabo over expenditure labagcina sebendiwa ngiyo le mopping exercise. Travel documents issuance. Chairperson, the demand for travel documents remain high as our statistics show that 74,061 were printed this year. This demand is exacerbated by the tightening of security controls in the borderlines. As a result, the ministry needs to be equipped with additional budget to ensure sufficient stock to avoid shortages and interruptions in the service provision. Sihlalo lokukhombisaka ukuthi inombolo ekuthathwa kwabobhukwana ekuhamba tenyukile sihlalo kule quota ngifuna ukuthi kulomnyaka ngisho njalo nje sihlalo hloniphekile digijima tangena ku 74,061 lokusho kona ukuthi eMaswati asade bathatha labo bhukwana and lokunye sihlalo kwentweni ama controls lesesula vele asa tight la minceleni bekunako lokuthi abantu baphuma bangena kuneticanco bafohla kuba njani njani but ke siyawubonga umbutho wembube losibambisako kule exercise le lokucontrola i-movement yabantu sekubenda ke ukuthi abantu nabaphuma bangena bathi ukuthi baye emagedeni hence kukhula kwenombolo sihlalo igcine i-74,061. On the refugees department sihlalo lohloniphekile. This department has recently embarked on a refugees national verification exercise to determine the current. Minister, ngiyaxolisa ukuphazamisa ndakhokhe efomini. Bengithi uyisummarize le ndzaba ngeSiswati ami ngesingisi. Ngena nje ndzabeni ngelulwimi lakithi ngamane kusale le kuhamba lulwimi. Nangikhuluma ngala kithi sidaba ezivile. Siyabonga sihlalo lohloniphekile ukuthi vele sibambeke isikhathi cha sihlalo ngaba kuveda ukuthi under le refugees and asylum seekers ngisho ukuthi vele sihlalo sike saba nemsebenzi leswendile kuhlelo ngisho njalo lokubahlola lokuthi ngabe vele labakhona bangabo yini bangena ngalokusemthethweni yini sihlalo lohloniphekile ngingasho ukuthi kuse responde about 52% lokusho ukuthi i-exercise lesachubeka sihlalo lohloniphekile siyafisa lo sisigcina sifike ku 100% sihlalo nakwekuthi nje sihlalo sithe sisenda le exercise akhanza ukuthi lapha kumalinza baqwele baminyetela bangu 900 kanzi le camp layer ithi ngakhona kuthatha 250 lokusho ukuthi le nombolo tisetulu kakhulu kungako sitawuchubeka sihlalo siyicela ibudget ekutheni kumbe siphinde sibuke lenye icenter la singakhona kuba beka khona because akusahambisani nema standards akamhlaba nasotawugcina baphosela babe ngu900 kanti ngaba ngu250 kuphela lokho kwenteka khona la sibagcina khona kumalinza kepha sihlalo ngithi kangivete ukuthi indzawo yelitiko lesenzeva sicalile sihlalo ukuthi sale sikhicita kudla ukuthi bafunze ukuthi limele uhulumende angithi uspenda imali enenkondla bakhoseli kepha ke nabo batilimele lendzawo sesiyifenisile nje sihlalo lelapha kumalinza sayakhiwe neguard house sihlalo nokuthi vele siyayi improve sihlalo kumbe enxeni nalabanye sigcine sivulele ukuthi bahlale nakuyo sihlalo leyo lotakho ngathi ayilimeki kutongiphisa leti nombolo letinkulu angithi nje le congestion indzaba yema ID sihlalo lohloniphekile ungaba kucala nje ngokuxolisa ekomidini ukuthi lapha kasigenti kahle kepha nathi ukhanda ukuthi akusithi ma systems and asikumsebenzi lesusebenza sodwa sinalaba baka ICT lokufana sibambisane nabo nasafuca lo msebenzi kuke kwaba nokukhala even ngokuthi kude ma ID ngikhumbula nje na recruiter
emasotsheni nabawugijima kusuke kufuneka wona khanzathi amaswati lamaningi ngithi kangivethe sihlalo ukuthi awu sesilungisile ema-ID asaphuma kuma-bills nama-policies sihlalo nako ngithi kangivete kokuthi i-immigration bill seyikhona iku-House of Assembly lokusho ukuthi iyasebenza ne-policy yokulusa emasondo nayo iyasetshenzwa sihlalo lohloniphekile sihlalo kungaba kuzuba ngithi sihlalo njengoba sengidizalulile imali besisebenzisa ngicela salenya ku request leqhamuka itiko besicela sihlalo ukuthi kule financial year ya 2026-2027 nasingamane sibusiselwe imali engama 274,534,938 sihlalo emalangeni awungalenda letiko ukuthi licathucathude naloku vele ipressure inkulu kakhulu etiko njengoba ngivedile ukuthi inombolo debantu laba attenda imikhosi nemigidvo yakangwane seyisetulu kakhulu sihlalo udaba ngifakazi sengihlala phansi nje uthi nakutsabuka lusekwane sathi seselapha enkabezweni bese befikile emathangeni laba bebahamba embili bese ubuka le line ngelisho kona ukuthi nembala umgidvo wakangwane seya-attend bese isehlane bese ise uhlene tinombolo betisetulu kakhulu kangabe kuphuma ehlane kwasithatha over mina nje kwangithatha over 6 hours ngitama kuphuma ukuthi ngimane ngiphume ngihambe ngibuyele ekhaya lokusho kona ukuthi cha inombolo setulu kakhulu sihlalo lohloniphekile ngiyabonga ngaleyo preamble siyethemba ukuthi ama-senators atasibambisa silitiko laka Home Affairs sichube umsebenzi welive ngalokhu sebaleni nalokhu tawujabulisa emaswati siyabonga kakhulu sila cha asibonge ndlela ehloniphekile manje ukuchitha isikhathi sivele singene kulowo lesingakubude Timbonga vele ngiyagcizela esikhatsini ngoje ngidathi 5 minutes naye ngindeka abe mnengi imbonga yini angivele ngiqale ngawe ngibonga lehloniphekile Ngiyabonga sihlalo siyabonga ne-preamble yendvuna lecedza kusitfulela yona mhlambe kungaba kuchubeka nami ngibonge ema-national events ukuthi they were a success especially lele sithanda kubuya ku wemagano both ehlane nasebuhleni nekwekuthi ke siyachubeka siyathola imihelwane tipho letibuya emakhosini sisibayethu wenwaphakathi kuloko sihlalo tinombolo vele tikhulile kakhulu kuyabonakala ngokuthi sibabanengi kakhulu sekuphathisa nje sihlalo etiko ukuthi phela babambisane nemaphoyisa kucontrola le traffic isitomane sihambe melula lokuma lo 6 hours noma 3 hours akusiko kuhle yebo it shows ukuthi bantu banengi but the delay is just extreme nguloko sihlalo ukuthi nje kucela ukuthi basisite ukuthi le traffic ikhululeke noma ke sesipakiswa khashana isimane sihambe ngetinyawo kuyongena lapha kutokhululeka le traffic ngendlule ke sihlalo nginawo umbuto on page 40 lokhulumisa statelessness lo sesihlalweni section 20 we constitution yale live ukhulumisa ngekuthi wonke umuntu una equal rights both lomfuna nalomsikati section 20 mfuna through you chair bese section 28 uthi yena it goes further to protect the rights it protects and promotes the rights of women ale live. However, sihlalo, i-Citizenship Act ya 92 still reflects patrilineal bias against matrilineal. Matrilineal ke sihlalo, let me school you. Uthi
make naye angamnike kufanele matrilineal uthi liswati lelingimake kufanele nalo libunikete buve emfanele walo. But kule situation lesikiyo make lo liswati akakhona ukuniketa umfana wakhe buve kuba ngilobabe kuphela lo liswati. Now that isihlalo is a discrimination against bomake. Kanti phela ithi le constitution akubebede lo discriminator section 18 ke lo uthi akubede i-gender discrimination. Sihlalo ngiyaqhubeka ke ngithi litiko umbuto sengushito lokho litiko liuletha nini umthetho noma ke i-amendment bill leta aligna le constitution with letidzingo talamaswati labo make kule regard yokuthi uma ngabe uthola umfana nemvu wangephandle ukwadi ukuthi unikete lo mfana wakho buve ngobe nyalo sihlalo labamfana bayaniketwa ama birth certificates abhalwe ukuthi nanswazi but ngekungadi lo makahamba uhlala ekhaya nale birth certificate le kanjena nalama officials asetiko akabafundzisi labo make akabatsheli ukuthi wo wena ke ngoba udela umfana wangephandle lo mfana wakho angeke abe nabo buve lokusho ukuthi utaba statelessness akati nale Nigeria lo make lo Liswati akati nale Mozambique akati nale Joza kazanga safiki la lo babe awakhona khona so lo mfana nasakhulile sekumele athole ipassport kumbuye kufuna aye esikolweni njenganyalo nje bamfana ba-apply bakuthi bayofunda nangaphandle akakhoni ke lona ngoba lo makwakhe was not aware lokwekuthi le birth certificate la iphethe yona ihlukile ngoba iblue njengala lelenye yalo lomunye loliswati ngalokuphelele sihlalo kungaba ke kunxusa ke etiko ukuthi basisite ke ukuthi bawasitangani lamaswati labo make on that regard. Ngitawuqhubeka ke sihlalo ngiphinze ngithi i-report yayo indvuna ithi bayawasita lamaswati kusho le report but there is no evidence they prove ukuthi bayawasita ngobe ngabe we have data ngabe we have inombolo ukuthi labamfana labakanjena bangaka lesibasitile napha ngitawuqhubeka ke sihlalo ngibute ukuthi litiko lendani noma measures leliwafakile in place to map this population ukuthi is there data yini yalabamfana laba labatelwe labana lecertificate letibhalwe ukuthi nanswazi ireport phela ayikusho lokho nekwekuthi ke libe seliqhubeka libasita ngani so that bangabi discriminated any further ngidawusho sihlalo ukuthi labanye baze bahamba baya etinkantolo bayozama ukuthi basitakale babasita ke lapho but umbuto uthi sihlalo shothi lo make udiscriminateka any further phela ngesizathu sekufuna akhipha imali yena kuze atoprova noma akhona ukuthi asite umfana wakhe yethi babe loliswati yena nje uvele asho ukuthi nayi ID yami umfana athole buvu akusiko first lalo lokho kumcinzetela kakhulu lo make futhi ukudulile sengigcina ke sihlalo ngifuna ukugcina ngekwekuthi litiko lingasipha yini i-update on the progress of the National Action Plan to End Statelessness. Nekwekuthi what immediate administrative measures or steps leliwabekile etiko kusita labamfana labo bantfwana bemaswati laba sihlalo abasibo balabantu bekhamba bantfwana bemaswati lababo Mike while sihlalo sisamele i-legislative reform yebo phela ngithi umthetho usenetinkinga basisita nganyalo ngoba kufanele siphile nyalo sihlalo ngiyakubuta lokhu ngoba livela sayina tivumelano ne-UNHCR lekhulumisa lende ma commitments live alo UNHCR phinze sihlalo na SADC unema model laws lokhulumisa ukuthi live ngabe lona seli domesticated yini lawo ma model laws
noma lisendleleni yawo at what stage kwendekalani ngobe sihlalo labamfana lengikhuluma ngabo they are left out of education abakhona ukufunda abakhona nekuthola formal employment bayaluza nje nema inheritance rights abo angigcine lapho sihlalo ngishiyele letinye timpunga ngiyabonga. Siyabonga kakhulu imbonga lehloniphekile. Cela umntwana imbonga umntwana inkosi mphathwa aqhubeke. Ngibonge losesihlalweni. Unika nje uma ngalwa ngilemphunga yaqina kwami ukuthi mabambamba ngifuna nimi. Ngoba phela lokho yenkhulumo yami yonke le. Nanga nje umlangeni lenzaba uyayathi ukuthi kimi passionate kanganani ngalenzaba la khuluma ngayo. Manje ngisoyikhuluma veleke kweqa ngalenzaba ye statelessness. Nonetheless sengidawudika lenye director bontangiculela bese uyikhuluma naye lenzaba lena sambe naye director nje lenzaba lena leka UNHCR lapha khuluma khona. It's a thorny issue chair lenzaba lena kangoba livele ethula kangwane kusala kusengilolodwana lelingaka align lama conventions lawa la khona nabo SIDO lasho ukuthi asifuna siyende njani article 9 of le MASIDO what so ngako nje cha uyikhuluma wacetha lenzaba injalo nje ukuthi senda njani yethu siyathi kuna ukuthi ukukhona uamenda iconstitution indlela enkulu inguzanguza washo omnye umfundisi asho mayile lenzaba yakwethu since iconstitution but then kufuna sibone ukuthi sisebenza njani ukuthi kustakale laba bekunene bomshana bethu along the way so nje asho nje ukuthi ba discriminate kanga ngoba ukhanza ukuthi kuyibeka nje abakhoni kubafaka la sikolweni eprimary labantwana wakho umntwana newami umntwana chair uyakhona accessa i-free primary education uyayibona vele kanjani lona akakhona uku-accessa le free primary education which is supposed to be free for every child lophela kangwana irregardless of nationality and all ngalo ukuthi kufuneka ID lapha nathi uyofuna izinanja scholarship na after form 5 kwanza ukuthi access sakangwana scholarship yinkinga nje balamkhathisini lapha kunena kwanza ukuthi ke sebagcine ke labadali ke badulela bafakela abantwana kuma private schools lokhu khanza asimine nawe asi afford the private school but we expect lo make lo impoverished akhona umntwana private school because akakhona access ale free primary ofuna bhadali nanjani ngale kwaloko ngicela kungayingeni kakhulu so iteke kakhulu make ngiyathina abamphathisile labamphathise khona kanti inzaba bevele ingeyami nekulilela ke chair litiko siyalilela litiko nonke nje nihlangenayo khona emntwana ngosi kunaku lokukhona even bongosi ngobe kuyaye kuthi nakungena imali endlini bese lakhaya sekuyabhulwana sebana le blame game nguwe bani nguwe nawe bani wena bobukeni liphandla libhekiwe sithi ncesini bekunene niyazama kusebenza ngamunye wenu nanisebenza kona angathi ka civil register bazama ngako konke ema passportini ukuthi manje kungonakali ngakimi kephana ke kuyonakala bese ke livese libuka nini ke ukuthi leka home affairs nabani nje ingamehlela le nginga le ngoba la kusasa kutawuba ngokhansi bakunjinjile so ulapha ka home affairs utawuthini ke wena la ugiya ngalokuhlupheka lomunye sithi ncesini and we hope stay arrest the situation lena sonke kanye sibambaneni kungendeki ngoba kuthi umuntu ofuna sikwendeke lokho nabe bakuthiwa wakudizela so ngadizelwa wena nga 500 impilo yakho yonke utapela 500 sisaseninqestele bekunene ndathula vele inhlamba bekunene kuthiwa niyadizelwa ni corrupt njanyana akube i-commission of inquiry kunje kuganga nje ukuganga umuntu angathi ngaze ngikhuluma ngama nawo umuntu nasilona nasi ukuthi uganga embi kwakho umgadzile naye uthi uyambuthi osibondana azathatha bengingadi demon sincesini ke tiko but asilweni sonke sikubambe lokho kanye sitawuphumelela sitawenza futhi nalo simo lesi sibheke ukuthi angabi netimoletidako ngaloko nje ngabambelela indlu nje anginide tiko dwell cenge ukuthi cha sinani tiko sitawuphumelela sonke ngiyabonga nje.
Sibonge kakhulu Mbonga lehloniphekile imbonga ilandzelako Nkosikazi Gelani. Yes. Ngibonge chairperson isikhathi lo nginika sona ukuthi nami ngikhulumise lo mbiko welitiko laka Home Affairs. Siyabonga kakhulu i-preamble lesitfolile kuya lobambele Minister lobambele Minister Home Affairs. Siyabonga kakhulu usichazela kahle nje nasi khona kuva kahle ukuthi litiko lisebenza kanjani. Siyakuthokozela kakhulu lokho. Sibonge kakhulu nemsebenzi lo wendwa ngoHome Affairs kuyo yonke lemikhakha laka sebenza kuyo laka isebentako. Siyabona ligalelo leliphakeme impela laka sebenza ngalo etindzabeni temikhosi yelive, imigidvo yelive. Imigidvo seyiphakeme kakhulu njengaloko kutawugujwa nje 40 years ingonyama ihlete esihlalweni. Nale mgidvo isho njalo ukuthi lelizinga seliphakeme kakhulu. Bantfu bayatransport emaswati ayasuswa endzaweni lemakhaya athathwe ngetinqola ahambe aye kuleyo mgidvo. Nayo lemgidvo ihlelwe kahle nekudla kuyatfolakala inkosi iphekile. Siyahalalisa kakhulu njena nakulo mgidvo lona wabomake lokuthi siphiwa nesipho selihiya sesahlala siswengile nje sigcoke lihiya lelisha njalo njalo. Phela nawe emgidweni uyaye nawe ubuke ukuthi kufuna ngithenge into lensha ngitogcoka ngibe muhle kodwa la siyaphiwa nje mahala. Siyabonga kakhulu vele sikhuthala bayethe njengaloko usikhulumise ekucala sibongele sibomake. Ngibonge ne-mopping exercise nekuvala impompi ukuthi emaswati sekasitakele kakhulu bekunekuhlala lokulukhuni lemakhaya bahlaliswe ukuthi ngitawuphuma ngibhekephi. Umuntu uyesaba nje nekusaba ukuthi ngitawucalaphi ngifike ngigcinephi. Kodwa nyalo titifiketi setiyatfolakala lonke lihlobo lwetifiketi letidzingwa ngumuntu tebuve nema-IDs. Siyabonga nje ukuthi noma kuke kwaba khona sikhalo sekuthi ayashoda kodwa nyalo siyawutfola umbiko wekuthi seyisothiwe leyo nkinga leyo. Sithi asibonge kakhulu impela litiko lisebenza ngemandla lamakhulu. Siyabonga kakhulu. Kune investigating committee ke litiko lelinayo lebuka ukuthi lama documents lakentiwako lapha etikweni entiwa kahle yini kude kuganga lokukhona lapho. Siyabonga nje ukuthi ibe khona le committee le nomuntu ngafisa kwati nje lokuthi umbiko wayo uthini nje basasebenta lapha basebenza njani. Tikhona yini vele letikhala labahlangana nato ukuthi kukhona kuganga lokwentekako lana la. Siyafisa lokwati i-report yabo nje ukuthi basebenza njani bahamba njani. Sibonge ke nekuthi liyabukwa lifakiwe liso lapha kuma refugees kumalinza ukuthi njengaloko kuyindzawo lencane lebhekeke ukuthi ihouse only 250 webantfu nyalo bantfu sebale kubo 900 ukuthi vele kusimo lesikabi ngoba abantu naseba crowded ndzawonye netifo nje timalula kuthathelwana nebucala nabo bese buyanza. Siyabonga lokuthi kuyabukwa tiyalandzelwa letinfo ukuthi tichubeke tihambe kahle.
Ngalawo lamavishane ngiyadvumisa nje etikweni kusebenta kwalo. Ngibonge losesihlalweni. Sibonge imbonga lehloniphekile, imbonga yokugcina Senator Sicelo Dlamini. Asibonga Chairman, sibonga umsaba khona lithuba lakho. Cha, sibonga indunene Chairman lebambe kahle lelitiko lekuphuma nekungena lala ekhaya. Chairman kubonga ngendlela lebasibambela ngayo umsebenzi welive. Lokunengi timbonga setikushito nayo induna yokushito ngendlela yokusetshenzwa ngayo kudumisa lisasasa lekwenteka ngayo laveni. Iqiniso Chairman lokuthi imigido yethu noma bangayona kangakanani sebehlulekile. Ubona ngani Chairman, ubona ngale lisasasa. Sibofakazi Chairman ngokuthi na uya kule migido le kufuna utilungiselele ngendlela lekuba neline ngalo. Nalendzawo yekupaka ngeke ngasho ngathi especially ehlane Chairman. Ehlane kuyanyathelwana ngendlela lecakile. Uthatha emahora lamanengi ukuthi ungangena khona nekuphuma kusilula kubambe kunjalo nje. Sesho imisebenzi lenjena iyabongwa. Kusho ukuthi laba lebasibukele kahle. Sitibonge letimbonga Chairman ukuthi emakhosi embathisa wonke umuntu. Yasina icala lento Chairman lebugano ngabe kusangayo nje lokuthi iyayimemeta induna zonke emgcibelo nawuvuna lihiya lelibovu ngelisondo lelimeruni atibuto umuntu uthi uyati kunanaba lebesuka lekantuthu nabakithi lelihiya bete kwalona lelihiya baphambatisa nje lebakutholako awu emakhosi amahle Chairman abambathisa naloweswele awumboni uzo lona weswele lona unjani bafana bonke nje kube kuhle. Sesho ukuthi into lenjena ivela kancane. Lasikhuluma kusi lento bayahawukela le maveni lamanye nabo sebafisa kuba ngithi asicambe imanga. Sesho ukuthi umsebenzi lonjena Chairman siyawubonga. Sengedlule lapho Chairman liveli busy nyalo silungisela umgido lomkhulu wekutalwa kwesilo uphinde futhi neminyaka lengamashumi 40 inkosi yaSasihlalo. Libhizi ngendlela ecakile lo msebenzi uyawubuka lokuthi ungilomunye lodulile. Siyasikhuthatha ke ukuthi lo msebenzi nawudulile nje letindlela tekutsenga letindlela tekusebenta tiye tisheshe tiqale ngobe nangabe letindlela tiphuta lokuqala letekutsenga uyukhanze ukuthi nasebafuna kutsenga sebatsenga noma ngabe ngikuphi. Kufuna kuva nje ukuthi engabe letindlela tekutsenga le process leka ayende uhulumende sebayiqalile yini. Nangabe bayiqalile bayi advertise kuphi. Nangabe mhlambene kuye kuthathwe labo labathathwako baphikwe labathathu basebenzisa yiphi indlela. Singaphandle Chairman sishaywa ngumoya ngobe kwethu Chairman akusho ngobe live siyalithanza. Umuntu uyaqabanga ukuthi uyamzonda na utawuvindo ubuye umtshelezi uyati kunalokushaya lokushaya umoya la. Lokuthi le process yekutsenga yekwenda lomsebenzi lomkhulu kangaka bayayilandzela yini. Nangabe bayilandzela bayi advertise kuphi
ngoba umthetho wokuthenga kuthiwe aku-advertise sesho ukuthi eto ndlela bangoni lento ngobe lento lena kufanele ukuthi babose bafuna kuyona lento kungasiyena minister mhlambeni kungilelitiko lokuthi ngoba ekugcineni bose sekuthukwa labakhulu ukuthi indlela yokudla imali le sesho ukuthi leto ndlela leto sicela ukuthi litiko lisembathise ukuthi ukhona lomgido wengosi welive leMaswati uqhubeke kahle. Ngibuye shemeni indzaba yalapha kuMalinza. Malinza ishito induna yathi nale report ishito lokuthi sebangetulu kulenani lelibheke ukuthi ngabe bahlala lapha. Shemeni lapha nginayo inkolelo yokuthi kunebantu lapha ncele bahleti lemane emakhono tsite lesingabasebenzisa kulelive ukuthi ngabe lemgomo ihamba ifike epilokuthi anceba khona abantu lesingabathatha lapha bayosisita endizabeni tekulima ngiyabekisa ngobe lapha bahleti nje bafuna kudla ancela abantu babambe bangakhona nekucasheka kungalibali nje ukuhlala lapha ukuthi mina vele ngaqoshwa kithi kwami nje lapha ukuthi ngibuye ngilohlala ngidle ngilale ngende lokwanalokwa ngende lokwanalokwa ndingeke ngabuda nganyelanga lokuthi engabe ngoba lapha ngeke ngaya shemeni ukhanza nebantwana kuyasho lokuthi kuta nemndeni lophelele ngasinye isikhathi lokuthi ngeminyaka kuye kudala nengaka kubantu lapha ngikhathi ngoba lapha lo mndeni uphelele ukuthi letindlu dawo babose bantu ngoba ngiyangikhanze eTswane mina lapha kuthi ngabe kudalwana njani ngoba phela kuthi ngekuhlupheka la ngibuye shemene bengiphethena ngumbudo wemntwana inkosi wekukhuluma ngala ngimonakala sesiwuva usinalo litiko kude lengakwenda kodwa kungumsebenzi walo ukuthi libuke ukuthi labantu lese bakhathate live kangaka kodwa ke siyethemba ukuthi litiko liyakusebenta ngete ngangena deep kakhulu sengephetha shemeni wami lengumthandzako kuthi iqelela enduneni kahle nje ngesihle kwekuthi induna nama officials akho sishitena singenako la inkosi itosivusela saye10 yathi Ngwenyama ngicela eMaswati ukuthi ahambe ayongikhethela tindungu omalungu eParliament ngiyabonga sekangikhethele kodwa kusuka nyalo senibami nonke hawu Ngwenyama senibami nonke hawu sajabula sakhuza libayethe kodwa ke lokunticela kiko shemene enduneni induna ibese seyifuna kuweqa leliphupho leNgwenyama liweqa ngani kulana umgido nangu shemeni lotako lowe 40 I mean lo lesiyakiwo nje nyalo into lotayibona nginga 2024 ngubonile awu ngathi cha sesikuyekele bakwathi naba bomlando 2025 kwaphinza kuye kuthiwe nakukhishwa lamakhadi shemeni lamakhadi aboso asekathatha umkhwa sekashaya emkhathini sekuthiwa laba labakhethwe inkosi ingangithathi kabi shemeni bona abede netipounds laba labangakhethwa inkosi batele bodwana kunalenye impunga leyayihleti la lomnyaka lophelile ungifakazi deputy president lapha wakhutwa ngimi lempunga iphakama iyaledulu wathiwa kudlalwa ngathi asinikwe amakhadi ngilabanjani labanikwe amakhadi libeda netipounds sesho ukuthi sicela shemeni nikulungise lokho lenduna ikhona
kwenta umkhathi nangale House of Assembly lokho sikukhanzile nase sicoca ngoba phela siyaqoqa kokuthi lento akusiphathi kahle sesisho ngokuthi ngalo sisegumeni nasegumeni kude lenye indzawo la singaphinde siyikhulume khona lenzaba siyikhuluma la siyaqela shemeni awasilamakhathi nawaphuma kulaba Home Affairs asiphumele sonke sonke sibe nkosi siyayitsanza lenkosi sifuna kuya netibouncer tethu le emgidweni wenkosi ngiloko lesicela kona shemeni ngiyabonga cha asibonga Timbungeni imbuto lesibayivetile emeleni leyakhako utasiphendula induna kepha njengakasiphendula ngibe ngafaka mbili mthathu into bese yaphendula induna cha angigitse ligogweni indzaba ungaphinde uyendethi ivakale kangcono nangabe nawe uyingena ngalonye uhlangothi lelitiko lelisebenza umsebenzi lomgcoka ikakhulu nasikhuluma ngemsebenzi imkhosi yelive lokho asivele sikuphawule kusibasebenta bekunene kuba kuhle lemsebentini in terms of ukuthi kuba nesasasa lebantu labaya kule mkhosi iyaqhubeka mane angisisho singayinduna sayisitshele lento ngathi iyazidlongoda lekufuna siyicaphele siyilungisise la singayilungisisa khona lama constant report lebe singathi sine disinformation noma misinformation sina strategy sini sekuyi counteract leyo kuyasilimata lezinto bese tiyaqhamuka lemgido yethu ngalokwa nangalokwa it may not necessarily be ngekubuka kwami induna ehloniphekile kube indzaba ya Ministry Communications Officer ke simuve ayikhuluma I wonder if it can be a collaborative arrangement mhlawumbe nelitiko la kanduna ngiyabeka nje lapha kuna government spokesperson to counteract the narrative leba wrong ngalena kuyasilimata kakhulu kani lemgido iligabo nje iphindze isingenisela bosumbulwana ekhaya kufuna sente konke lokusemandleni ukuthi kube nento lephathekako yekulwa nalesifesane nangingasho njalo mina ikakhulu bo social media ngoba if uta counteract mhlawumbe SBIS ngiyabekisa ibele niqhamuke ngale yes sisakuva thina eMaswati kodwa le international community uyibusa ngani izibone lokuthi cha la kuyaganga nane kuthi ke nduna yami lehloniphekile kuyasebenzeka ngisho njalo mina etikweni banemaphoyisa kuyasebenzeka ngoba lokuganga nomkhuhlane wokuganga singabe siukhomba la singawukhomba khona asisho ukuthi baboshwa labantu kodwa mhlamba kusiye impendulo leyo kangako lokuba ngiko kunaka lokushobo bodokotela noma nabonesi labathi prevention is better than cure kukhona indlela induna lengayicabanga inelitiko ekutheni sivale naku lokuthiwa ngema-choke points to the weakest part nangabe ikhona singaze sifike la sitabe khona yebo sesibabophile kodwa sikuvele kusilimede esitamva ngikhuluma ngema-internal controls nduna yami cha
Siyakubonga nje ukuthi nepassport yakithi ibalwa kula strong Africa 10 strongest in top 10 singathi nokuthi kusho ukuthini lokho keja kuyivikela noma sivikele lesithunzi ikakhulu idiplomatic yini lesikwendayo ukuthi le passport yethu ingabona ukuthi uzohamba noma uyakuphi uthi oh ngilele itholakala lethengiswa kunangabe yathengiswa noma uyithola sinome kanjani kuyasilimata kanti phela befuthe singabe yenta kuhamba kwethu noma kwalabo labanayo kube melula naso uyithola nakubani neyokuhamba hawu nalona naye nalona naye kanti vele wayithola ngendlela emgunyathi asimane siqinise sibone ama-internal controls umuntu angagcina lapho induna lehloniphekile but nje to round it all siyabonga umsebenzi lo endaludiko asibone la kulungase bese kuba imbungane elibisini siyabonga. Oh sesingaqala uphendule nduna. Impunga leti hloniphekile sisukumele kubonga imibuto ma-concerns nama-suggestions la chamuka kini. Ngiyakholela ukuthi lapha asikethi kutokulwa nalo moya unjalo kepha nje sitokwakha vele ke ngeke silitiko sikhona ukuzicathutela thina ngesikwethu kepha ke kuba kuhle lokuthi kube khona lokwelusile seluseke iportfolio lamhlanje into sikhanyisela ukuthi lokho nikwenda kahle lokho asenikubuke ngathi akuhambi kahle bengaba njani nani ngente ama-improvements lapha nalapha ngiyabekisa nje nathi nizabade ma-passports ukuthi nanato into lokufanele setibuke ukuthi yebo ingarate ngathi sisembile but kodwa-ke yini engathi iyatholakala kunoma ngangubani nakubani lo mnyelozo umbutho uthi ngawuliswati kahle lokuthi-ke konke lokho kasikuqinisa sithi siyakubonga kakhulu nakuchamuka ekomidini. Ngidawuthatha nje kube kubili kube kuthathu lokunye sida kubhala kube timphendvulo leti kahle leti solid ngathi khanzi sengidigressile sengikhulume ngenta nema-promises langekho ikakhulu ngobe ngikuma-borrowed ropes sihlala uhloniphekile kepha nje lokuningi lokuchamuka etimbungeni kube kubonga umsebenzi lomhlelo wentiwatiko laka Home Affairs tindzabeni temigidvo lekhona even ekutheni maye tiyachamuka letinombolo maye litiko liyasebenta ukuthi letinombolo tizachamuka ngalinombolo lenkulu kangaka nekuthi timbunga tiyatibongela emakhosini emhlaba ekutheni bomake baqebeke imbunga sicelo Dlamini nje lechamuka emaphalaleni ikubeke kwacaca ukuthi iyawathi lo msebenzi ekutheni vele bomake boyukhanjwa ukuthi ngilona uqhamukela ngaloko lona iqhamuka ngaloko sokuba bhantomu bese leligama lithi national seliyabaleka ngaphela ku national kufanele kube ne-uniform sibe uniform ku-appearisha kwethu sibonga ke emakhosi emhlaba labona kufanele ukuthi avunulise luthango ke luvunuliswa luse buhle uvunule lunothe lube luhle luvunule lusehlane lokho kuyinkhomba ekutheni emakhosi afuna sikonke lesikwendako kube at top shelf ukwenda kube sezingeni elisedulu kunambitheke uhlamise ngisho nasemhlabeni wonke jikelele lokho siyakubona imithelela yakho nangake uye emagedeni nangabe kudale beyinkosi yakangwane ubuke inombolo letingena even uyamangala ukuthi ngebe labantu batawula lapha bonke laba abangaka kepha ke luthando nalokuthi vele ahlobe emaswati
sengithi nje sive lesikhona ukukhangisa ngamasiko ethu Africa yonke nemhlaba wonke jikelele. Konke ke lokhu kuphuma ke etandleni taleli tiko sithi siyalibonga kakhulu litiko ngamunye lwenta ukuthi lo msebenzi uze ube mhle kangaka. Lengathi kangivete nginaba abantwana lokhanza sibede buve timbonga titsinzile kakhulu leyo. Kungaba kuvetana kuyo ukuthi taba tiyendiwa litiko labantwana nasenda le mopping exercise besibathola labantwana sesithi batawuphila kuphi ngoba seba stateless. Ngeke nalaba baqhamuka khona ukuthi sibatawukhona umukelwa nalavena abasemukeleke. Kepha ke nasenda le mopping exercise baningi lesibasitile ngokuthi le timpepha tigcine tibhaleke kahle. Kepha ke umsebenzi usesemkhulu ngoba baningi labakhona event abakuleso simo. Tentiwa yini tinombolo likhulu kangaka? Live lakithi laseSwatini linakuthula. So bokhandla sivele ema refugees atawuqhamuka mhlaba wonke etakuphi eSwatini asakhulisa kule tinombolo talabantwana lokhanza sebethe kahle letimpepha. Kepha ke silive silitiko angisho njalo sibe sesiyakubuka ukuthi lokhu vele kahle kusebente ngoba iconstitution iyakubeka vele kucace ukuthi phela umntwana nangabe utalelwe vele kufanele aphatheke njengeliswati. Ngathi nje nama constitutions emhlaba emave emhlaba lekhona la emhlabeni aveta la ma constitutions lokuthi vele naku udalelwe into lasifana vele sothi akhandathi sokuthiwa wakuphi wasenda lasifana. Nathi ke sisafuna ukugqeba kuhambe kahle silive laseSwatini. Kwanza kabanti kuleyo ngicela kugcina la lokunenge kutaseke seku kuyaphendula. Kube yindzaba letsinziwe ikakhulu nguSenator Sicelo ekutheni cha ucela kusibe transparent nasitanda lemisebenzi lokuthi uhamba kanjani ukuthi size simthole lo kufanele awende lomsebenzi. Cha siyakubonga lokho mbonga lehloniphekile. Sida kubuka ngasinye isikhathi kukhanda sishada ikhathi ukuthi lo msebenzi nangu sokududana incase kumbe sesiyagijigijima. Kepha ke sida kubuka asikwethembise lokho ukuthi going forward sikusebenta kanjani. Ngicela kuyibeka lapho timbonga lehloniphekile lokunenge sida kuletha impendulo tibhaliwe and I'm aware lokuthi report kufanele ibe establishwa kusasa. Singeke ke silale sitawugijima bonke lobusuku sisebenta sihlalo ekutheni tibe khona timpendulo sikhona ukuestablisha kusasa. Siyabonga umsa wakho, siyabonga ama senators, siyabonga ama officials la khona lende nawo ukuthi lo msebenzi ube impumelelo. Siyabonga silalo. Siyabonga kakhulu nduna. Sibonge wonke umuntu lokhona ngendlini ukuthi kufacilitate ke the debate size sifike la sesifike khona. Sesingathi sesiugoqotile umsebenzi. Singacela nje nduna nje wawusho nje kuyaestablishwa kusasa. Uvele impendulo lamuhla noma nyalo lona ngoba tingakhonakala phela nyalo. Le nto niyadadi lethi already vele sethi lapho ayibuye tibuye titholakale masinyane. Sibongile bekunene. The meeting now stands adjourned. Thank you.